أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, kala ko goɗɗo teddiri hara wona diina l'islamu, teddugal ngal nyande go ngal lannay. Kala ko goɗɗo heɓi si o heɓari l'islam, haray hay hunde ala ko o heɓi. Kala goɗɗo ko o faɗi si o faɗari l'islam, haray hay hunde ala ko o faɗi. Kala goɗɗo ko o boyra, so o boyroyaka laakara boniroyari mo, haray ala hay hunde ko o bonira. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala, o Allahjo bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata, mo mara nando, mo mara ɗimmo, mo mara ɓeygu, mo mara ɓiɗɗo, mo mara ka fuɗɗi, mo mara ka haaɗi, mo o ŋuŋata o ɗanotako. Mi toriki Allah, yo Allah okkor en lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah, yiɗuɓe lagine, yiɗi ɓiɓɓe lagine. Yo Allah waɗu en lamatiri fewndi nunɗundi hulori Allah, yiɗuɓe lagine, yiɗi ardinaɓe nder leydi lagine. Mi toriki Allah, andeji meɗen ɗin fow ko wayiɗi ittude ko Allah yo ittan en. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala, nawnuɓe ma nawniraɓe ala marɗo cellal siwona Allah. Yo Allah dikkinana on, dikkina dendagal nawnuɗo julɗo. Mi toriki Allah, enen wuruɓe nder Occident ala mo mapaki fi fayɓe ɓen. Mi toriki Allah, yo Allah ittan en mapunde nden. Yo Allah fewnan emɓe e hoore laawol l'islam, e hoore ko yiɗi o yarli. Ala fewnowo si wona kanko Allah o yoni fewnowo. Yo Allah fewnana dendagal julɗo. Yeru fewu ɓen yo Allah hon tabintinɓe. Kala marɗo ande e sokola ka ɓiɓɓe maka ɓeygure maka golle, yo Allah hon ittanmo. Musidɓe meɗen maporɓe kaydiji, ko Allah wawi okkude kaydi wondude nafa e barki, yo okkuɓe. Marɓe ɓe yo Allah hon nafirɓe waɗa kaydiji ɗi revirɗi Allah. Marɓe e meɗen ɓe yo Allah hon ɓeydanɓe, renaɓe, aynaɓe, hiwaɓe, dandaɓe. Karamokoɓe meɗen ɓen, mi toriki Allah, yo Allah hon ɓeyduɓe, renaɓe, aynaɓe, hiwaɓe, tabintinaɓe e hoore gonga, ɓeydanaɓe kulol Allah, ɓeydanaɓe laɓɓinangol Allah golle ɗen. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala, kala ka julɗo maapi e hoore adna Allah on fow, yo Allah ittanmo mapunde makko ne. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala, kala ka julɗo toña, mi toriki Allah, yo Allah on solnanmo. Kala ka julɗo ɓili, yo Allah on ɓiltumo. Ɓe musidɓe meɗen wonɓe hoore laawi, hiɓe yaade ɗaɓɓoygol ngureji maɓɓe, yo Allah on feƴƴimɓe, hewtinoyaɓe kaɓe fokkititon e hoore jam, o firtanaɓe arsikeji ɗin, kadi o dumba kataji ɗin fop. Musidɓe julɓe tedduɓe, mi salmini on ka kikiɗe ɗo. Mi salminago l'islam, salminago yimɓe aljanna ka aljanna. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala, yo Allah on waɗan on fop moɗon jeyaɓe yimɓe aljanna. Wata Allah waɗu geɓal yiite jahannama e ɓalli meɗen, enen e ɓeygureji meɗen e dendagal mawɓe meɗen. Yo Allah wurno en haka gurdam moƴƴani en. Allah men tororima inɗe maɗen fow e sifaji maɗen ɗin fow, e inde ma ɓurne mawde nden tawata si a torrama nde a jaabinay, nyande tawata ko laakara woni ko moƴƴani men. Allah mi turike ma ƴettitu men nden nyande. Musidɓe julɓe tedduɓe, ka kikire ɗo musidɗo mon ka diina e ka andan Abdallah Diallo Bruxelles, salmini on salminago l'islam, salminago yimɓe aljanna ka aljanna. Yo Allah waɗan on fop moɗon jeyaɓe yimɓe aljanna. Mi andintina hoore an, mi andintina on fow, onon wonɓe lan e darude e satiɓe daroyde lan. Allah daali fa zakkir, andintin, fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Andu andintingol ngol nafay gomɗinɓe ɓen. Yo Allah waɗu en e ɓen gomɗinɓe. Musidɓe julɓe tedduɓe, on andi pellet e mayay. Pellet e mayay. Musidɓe julɓe tedduɓe, on andi pellet nyande go wetuno tawi hay goto e meɗen ala hoore o aduna. Pellet wallahi wanno. Musidɓe julɓe tedduɓe, on andi pellet nyande go o aduna kadi weetay har hay goto e meɗen ala e hoore o aduna. Wallahi waɗay. Weetuno en weetari wallahi waɗi.
weetay kadi hara en weetari wallahi ɗum ɗon kadi waɗay. Joni non musidɓe julɓe tedduɓe, neniraɓe tedduɓe e bandiraɓe e babiraɓe, ko honɗum ardinanɗen hoore meɗen ñande surroɓe ɓen arti. Si goɗɗo maayi, nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki, haray golle makko ɗen fof darike. Wosi wona piiji jeeɗɗi, e hadisi goo ɓeyni sina piiji tati. En yewtay ɗo ɗin piiji jeeɗɗi tawata haysi a maayi hiɗa ka nder ƙabru ma, baraji majji tawoyte ka nder ƙabru ma. Ko ɗiɗo hanuɗen ardinande hoore meɗen, ɓay en gomɗini wondema pellet, ñande goo surroɓe artay. En gomɗini wondema pellet, ñande goo ɓe ɓortete haa laaɓa poy fiyo ɓe fewne. Hiɗen gomɗini wondema pellet, ñande goo ɓe aafay pide e hoore ma. Hiɗen gomɗini wondema pellet, ñande goo noddidirte ka telefonji ɓe inna pellet kaarijo o maayi. Wallahi ñande goo ɓe waɗay photo ma on ka Facebook, ɓe winda hoore ma ɗo rip, kaari kadi maayi. Ñandegol konngol wowla e hoore ma o maayi. Si aduna Allah on fuu moɓodiri, ɓe wawata wi'ude hande kadi hari o maayi kono o wuriti. Nanaka haynde wotere, nanatake kadi ila yawmil qiyama. Si innama o maayi, tabiti o maayi, haray hande kadi ila ɗon inde ma nde majji, ko honɗum woni e hikkade ɗon hino ɗo fure on, e hino ɗo jiibe on, ko honno kasange heɓorta, ko honno fure hettorta, ko honde tuma o nattete, ko honto o surroyte, ko honɓe woni ko ɗowtatamo, ko honɗum o acci, ko hombo o ñawli, ko hombo woni ko ñawlimo, ko honɗum o foduno, ko honɗum o gollayno, koye hoore honɗum woni ko o wuruno. Hande kay ko ɗum ɗo wona wowlede e hoore ma. Wallahi wowloyte e hoore an, wowle kadi e hoore ma. Nden ñande ɗum wowla non, haray ko hunɗan accanɗa hoore ma ɓaawo maɗa. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam non kamɓe ɓayhi ɓe yiɗani e moƴƴere nden, ɓe maaki wo piiji jeɗɗi, haysi neɗɗo on maayi, si hiɗa acciɗi ɓaawo ma, wo baraji majji on tawoyte ka nder ƙabru ma. Ɗiɗo a habborayo ɓiɗɗo ma on waɗane, a habborayo ɓeygu ma waɗane, a habborayo moodi ma waɗane, a habborayo yaye ma waɗane, a habborayo bappa ma waɗane, a habborayo kawu ma waɗane, a habborayo kawtal ma waɗane, a habbora musidal mayo waɗane, a habbora bolonda mayo waɗane. Ɗiɗo ko an waɗantaɗi hoore maɗa, ko adiɓe wi'ude ƴette niɗɗi. Ñande surroɓe ɓen arti, ko ɗiɗo wonata ndaygu ngun ka ƙabru ma. Ñande surroɓe ɓen arti, ko ɗiɗo wata wonde sabu ƙabru ma on wona weendu jeyandu e weenduji aljanna. Ko ɗiɗo ñande surroɓe ɓen arti, wonata sabu tabita e lande ƙabru. Ƙabru ma on o jalba, o norɗa, o hento, o yaaja, sunsuli ngatatama, niwre tampintama, wula sonjatama, a hattotako hay e goto, eɓe accuɗa aduna ɓen, ɓay ƙabru ma on wattama weendu jeyandu e weenduji aljanna. Go'o e ɗiɗo ko accata ɓaawo ma hara baraji mum tawoyte, wo ko man allama ilman, ko kala on jannuɗo gandal. Hara ko gandal nafowal nafitortengal, hara wona gandal lorraygal lorritortengal, hara wona gandal korte, wona gandal mbile, wona gandal ndure, wona gandal nyanne, wona gandal toɓɓayɓe, wona gandal toɓɓayɓe ramli, wona gandal lampotoɓe, wona gandal gerayɓe yimɓe, wona gandal lampotoɓe yimɓe, gera yimɓe, foosa yimɓe. Harana gandal ɗo ko ilman yuntafa'u bihi, gandal nafitortengal aduna, nafitortengal laakara. Ko ɗum ɗo woni aranunkum. Si tawi hiɗa acci ɗum ɗo, hiɗa janni ɓiɓɓe ma, hiɗa janni fayɓe yimɓe, hiɗa janni julɓe Allah ɓen, ko kum fanɗi o andugal gandal ɗo fodde hingal nafitorede,
ngal nafete hiɗa wuri, ngal nafa ma kadi nyande surroɓe ɓen arti. Ko ɗum ɓe maaki aw ilmun yuntafa'u bihi, ma gandal wonangal e naftorede. Musidɗo hiɗa mari kunɗo wi alhamdu wa shukru lillah, yettu Allah weltanoɗamo. Gandal ngal non nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko ɓe maaki ballighu anni walau aya, yottinane haysi tawi ko aya goto. Sa andi gotum pet fe'inan kunɗo goɗɗo. Sa yi bayana labaɗo ka Facebook a tawi pellet nafoore noye muɗum a partagimo, ara e an kadi a natoriɗon kadi an e karamokojo on foti baraji ɗin. On foppo Allah yoɓay on har hay goto e moɗon ɗuytanaka. Hara na partagugol ɗo yimɓe ka ɓorti, wona partagugol yimɓe ka amata, wona partagugol yimɓe ka yennidirta. Hiɗen tori Allah, torani Allah hoore meɗen, torani ɓe bandiraɓe meɗen tedduɓe wonɓe e yennidirde. Mi torike Allah subhanahu wa ta'ala, yo Allah on accimɓe ɗum ɗon, yo Allah yaafoɓe bakkatuji maɓɓe ɗin, yo Allah on añimɓe ngal gollal ɗon yennugol moƴƴa. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe landano ɓe maaki ene on accata mi yeeto on bakkatuji ɓurɗi e mawnude ɗin. Sahabaɓe inni yeeto men yo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki wo ko nde goɗɗo yennata yumma mum e bemmum. Ɓe inni goɗɗo yenna yumma mum e bemmum. Ɓe inni ko sa yenni yumma goɗɗo e ben goɗɗo o yottike, haray ko ay yenni yumma ma e baben ma. Yo Allah dandu en hoynude mawɓe meɗen ɓen. Si tawi ɓurɓe teddude e meɗen ɓen ko wallirtemɓe ko hoynugol ɓe, hoynen ɓe kadi waɗen e Facebook, tawata ɗum non ko luttay ɗum ila yawmil qiyama. Hitande be Facebook addanama ko wonnama anniversaire fi muɗum. Wallahi neniraɓe tedduɓe e bandiraɓe haray moƴƴari. Kala yennaɗo yo muñyo, Allah ittay malaika ko yottanomo. Kala yennaɗo yo o muñyo, Allah subhanahu wa ta'ala itti malaikaɓe laaɓuɓe tedduɓe nyamata yarata resata ɗaɗotako ko yottanoma si a yottaki. Si a yottike haray ko iblisa e iblisa woni e yennidirde. Yo Allah yaafo dendangal wonɓe e yennidirde ka Facebook ji ɗo. Mi turiki Allah yo Allah tabintinan e hoore ko yiɗi o yarli. Ɗiɗi ko tawayma kadi ka nder qaburuma, wo ko man ajra naharan, ko kala on ilinɗo caangol, ko kala on ilinɗo caangol. Etoɗa ha caangol ngol ila, yimɓe ɓen heɓa ka yara, yimɓe ɓen heɓa ka looto, yimɓe ɓen heɓa ka wuppa. Fertanoɗaɓe caangol ngol, udditanaɓe caangol ngol, moƴƴinanaɓe ka ɓe yara ɓe looto ɓe wuppa, wonande enen wonɓe ɓen Fuuta Jallo. Tankingol caangol ɗo kadi haray hingol ilude, andu pellet baraji maggol a hendoto foti hiɗa wuuri, foti hiɗa maayi. Ko ɗum ɗo taw yeyma ka qabruma. Tati, man hafara bi'iran, ko kala on jasuɗo woyndu, jasuɗo koloyru. Foti ko koloyji ɗin ka meɗen Fuuta Jallo, foti ko forage o waɗi. Si Allah arsikima a jasi koloyru, Allah arsikima a waɗi forage, senditan kawtangal fow mo be nafitora. Kala yarɗo ɗon foti ko bani adama, foti ko kullum, foti ko kulli, foti ko sondu. Kala nafitorɗo ɗum ɗon e ko Allah tagi kon, haray hiɗa mari baraji muɗum ila yawmil qiyama. A heɓay baraji mun ɗin ka wuruɗa ɗon, heɓa baraji muɗum ɗin kadi nyande mayɗa ɓe naɗuma ka qabru. Ko ɗum wonta sabu ko jalbinanma qabru ma on. Ene hiɗa ilini caangol, ka hiɗa jasi koloyru, ka hiɗa waɗi forage. Nayi, nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maaki man gharasa nakhlan, ko kala on tutuɗo leggal nafowal, ɗowdi maggal on, dinɗe maggal on, haako maggal on, keɓe maggal on, kala ko itta e leggal ngal kon yimɓe ɓen ɓe nafitori. Haysi tawi ko sondu ari jooɗi e hoore leggal ngal fowti, amari baraji. Nafere kansi ko bani adama ari jooɗi ka ley leggal ɗon fowti e ɗowdi nin, hiɗa mari baraji. Siko sondu ari jooɗi e leggal ngal, nyaami dinɗe leggal ngal, hiɗa mari baraji.
si tawi non a heɓi baraji ɗin hay e kulloy koy honɗum sikkuɗa si bani adama mo allahu on tagi julɗo tetti e ngal dinɗe ngal leggal ɗon ñaami baraji mum ko andi no foti wo ko allahu subhanahu wa ta'ala on tutuɗo leggal ñande goo paykun arno tawi mawɗo mo duuɓi 90 hino tutude leggal o ini e nde mama soro hiɗon tutude ngal leggal ɗo hewtika maayo nde ngal ɗo hingal janɗa ngal wilita ngal rima aray on maayi mawɗon inni ko non woni baba leɗɗe ɗe men ñaamiɗen dinɗe ɓiɓɓe leɗɗe ko men ñaami kon ko woɓɓe goo woni ko tutuno menen kadi meɗen tutude ɗeɗo fiyo woɓɓe goo kadi ñaamoyɗe ko ɗum ɗo holli haray mawɗo o jooɗoto ka ley leggal o hayno paykun kun ƴawa ka hoore leggal ɗo ko ronka haynade haray ko ɗum ɗo woni nayaɓun kun e piiji ko tawoyta neɗɗo on kon ka qabru makko si o maayi jowi man bana masjidan ibtigha'a mardatillah kala on darnuɗo juulirde hara ko o darnirinde ko fi Allah a darnirarinde fi ya wone président juulirde a darnirande fi yoɓe waɗe directeur juulirde a darnirarinde fi yoɓe waɗe sallijo on ka juulirde a darnirande fi yoɓe waɗe premier imamu ka juulirde a darnirande fi yoɓe waɗe conseiller on ka juulirde a darnirarinde hay e hunde si wona fi ka Allah rewe hara ko fi Allah waɗirɗande si a waɗi ɗum ɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki man bana lillahi masjidan wonɗo wo wonɗo darnanɗo Allah juulirde ka aduna ɗo bana Allahu lahu baytan fil janna Allah mahanoyte suudu ka nder aljanna darnugol ngol ɗo non juulirde na innugol ko beetum tawata ko an darnata fou haysi tawi ko 5,000 francs haysi ko 5 euro wattuɗa ton anniye laaɓuɗo andu hiɗa windante baraji wasa darni juulirde wona noon fere si a addi feere ma sa wata addude feere a golliri doole ma sa mara feere wata gollirde doole a addi jawdi ma si ɗiɗo fof a mara a jokkintini du'a min toriki Allah yo Allah newnu juulirde ndende laato ɗiɗo fopp haray a participe a contribue fiino juulirde nden wawata darorde musidɓe julɓe tedduɓe kala ka nanɗa goɗɗo inni fi sabilillah ko fi Allah o wowliri kala ko wawɗa wadde waɗu ɓay ko fi Allah woni ko o landi sa wawata wadde fi Allah on jokkintin du'a sa wawata ɗum ɗon haray amsika alayka lisanak haray jogito ɗengal mangal fi honɗum oya waddenirima ala o inni fi sabilillah wa inna man zallazi ko hombo woni on yuqridullah mono nyawla Allah qardan hasanan nyamande moƴƴere ta wolɗon hay hunde bonka siɗa mari nyawlu si amara huccito yaha mi toriki Allah kala ka juulirdaje nanga hara ko fi Allah yo Allah hollu en timmode majje mi toriki Allah wonɓe darnude ɓen yo Allah arsikuɓe wowgol laɓɓingol anniyeji maɓɓe ɗin ɓe waɗira hara ko fi Allah fi yo Allahu yoɓoyɓe mi toro kadi kala wonɓe darnude ma darnude si ɓe yehi ha gasi yo ɓe etto ɓe ƴetta responsabilité en fop ɓe halfina goɗɗo go fi wata sheytane bonnanɓe golle maɓɓe ɗe jeega ɓum kun si goɗɗo maayi ko tawoyta kon man warrasa mushafan ko kala on roninɗo ko wiyete kon deftere diina qur'anare foti ko qur'anare soduɗa adduɗa ka juulirde ma soduɗaɗe naɓuɗa ka suudu hino jangirde ma sodaɗe naɓaɗe ka duɗe internaje fayɓe ɓen jangira ma ɗum deftere diina woni ko soduɗa hadis fiqhu sira tawhid tawaɗe defte ɗo fopp hara hiɗe jangirede ɗeɗo fodde hiɗe jangirede andu kala ko heɓi nder ton baraji mum tawoyte ka qabru ma ko ɗum ɗo danday ma si ndiyan saaƴi ton ko ɗum ɗo danday ma ton si nange yalti a wulɗatake qabru ma wulata a wulɗatake qabru ma kadi lefata kadi jeego jeɗɗi on nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maki man taraka waladan salihan yad'u lahu ko kala on accuɗo kadi ɓiɗɗo moƴƴo mono du'anomo ɗum ɗo woni jeɗɗi on sa acci ɓiɗɗo moƴƴo mono du'anoma ɓawo ma
so inni Allah mi torike ma yaafo nene yaafo baba, Allah mi torike ma yurme ɓe wano ɓe yurmiranolam fewno mi wonno bobo. O du'a ɗo kadi o nafete ka nder gabru ma nyande sorroɓe ɓen arti. Ko ɗi piiji ɗo jeɗɗi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki si bani adama o maayi haray golle makko ɗe on fappu darike si wona ɗo piiji tati. En yi o yehi hadis non ko tati ɓe addi e nder ɗin tatiji ɗon ɗe waynade ndirde ɗiɗo fof nder ton ka sadaqatun jariya ɗo caangol ngol koloyru ndun leggal ngal e juulirde nden e qur'ana on foppu ko ɗon natori. Gandal ngal woni ɗimmum, ɓiɗɗo on woni tammum, haray fu no natori ɗo non hiɓe détail ɗi. Jon non musidɓe julɓe tedduɓe kaɓe darnirta yewtere nden ko ya heɗitoɗi moƴƴa. Si tawi hiɗa mari gotum e majji eto heɓa ɗiɗi, siko ɗiɗi marɗa eto heɓa tati, siɗa mari tati eto heɓa nayi, siɗa mari nayi eto heɓa jowi, siɗa mari jowi eto heɓa jeego, siɗa mari jeegoji ɗin eto timmina jeɗɗi ɗin fiyono ɗiɗo fof hino wawa ko possible heɓa ɗiɗo fof. Ka ɓiɗɗo moƴƴo ɗo no wawande haran Allah arsikari ma ɓiɗɗo wata suno ne u goɗɗo alyatima haray a heɓi. Si tawi kadi hara Allah arsikari ma ɓiɗɗo ko jannata ma a heɓari gandal yoɓu paykun kun janga dina. So jangi dina o wawi foti ko ɓiɗɗo ma foti wona ɓiɗɗo ma andu pellet kaw memminoy ɗum ɗo wo baraji ɗin fuɗɗoto ki sai yanugol ka kontuma. Inchallah mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah arsiku en mi hawtindira ɗo nde wotere inchallah o darne yewtere nden si bani adama on maayi golle makko ɗen fof darike si wona piiji jeɗɗi. Ara nun ɗum ko gannal ngal o janni harahi ngal naftorede. Ɗiɗaɓum ɗum ko si tawi harahi mo ilini caangol. Tammun ɗum ko si tawi himo jasi koloyro. Nayaɓum ɗum ko si tawi harahi mo tuti leggal. Jowaɓum ɗum ko si tawi harahi mo darni juulirde ma lekkol ka diina wona jannede. Jeegaɓum ɗum ko si tawi harahi mo acci qur'anaje ɓaawo wonade e jangirede ka juulirdaje ma ka lekkolji. Jeɗɗi on ko si tawi harahi mo acci ɓiɗɗo moƴƴo mono du'anomo ɓaawo makko. Mi toriki Allah yo Allah arsiku en heɓen ɗiɗo jeɗɗi ɗiɗi fop majji marɓe ɗi fop yo Allah ho newnanɓe ɓe wawaɗi hiwde. Yo Allah dandu en gollirgol yiingo. Yo Allah laɓɓinan en golleji meɗen ɗin o marana en ka bonata ton ha nyande tawoyɗenmo. Mi toriki Allah yo Allah okka on fop moɗon battane moƴƴo. Mi toriki Allah yo Allah okka on fop moɗon battane moƴƴo. Mi toriki Allah yo Allah okka on fop moɗon battane moƴƴo. Mi toriki Allah yo Allah wurno en ha ka gurdam moƴƴani en. Nyande tawata ko laakara o yo Allah ƴettitu en nden nyande. Yo Allah yafano en mawɓe men fatiɓe ɓen fop e dendagal fatiɓe julɓe. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala mawɓe meɗen mawɓe Fuuta Jalo yo Allahu o yaafo fatiɓe ɓen, yo Allahu ɓoynidu en e woodaɓe ɓen ha wawastay luttay. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lilmuttaqina imama. Fama kana min tawfiqin famin Allahi wahda wama kana min khata'i aw sahwin aw zalalin aw nisyanin faminni wa min ash-shaytan wallahu wa rasuluhu minhu bara. وأعوذ بالله أن أذكركم وأنسى وأعوذ بالله أن أكون جسرا تأبرون به إلى الجنة وأقذف في نار جهنم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.